Wari uzi ko Lionel Messi azwiho kuba umukinnyi ukoresha amafaranga menshi agura imodoka zihenze cyane? Lionel Messi kimwe nk'abandi bose burya nawe afite ikinyobwa cyamubase cyamubereye ikiyobyabwenge ku buryo yashwanaga n'umutoza Pep Guardiola amusaba kugihagarika. Ese Lionel Messi iriya numero yambaraga nimero 10 muri Barcelona yayihawe nande? Ikintu gitangaje kurusha ibindi ni uburyo Lionel Messi kontra ye yo gukinira ikipe ya FC Barcelona yasinyiwe ku gapapuro ka serviette. Ibi byose urumva ari ibitangaza? Humura uraza gusobanukirwa. Uyu munsi turagaruka ku buzima bw'igihanganye cy'ibihe byose Lionel Messi, ndetse tuvuge n'ibintu bitangaje benshi batari bamuziho. Ku musozo w'iyi video turagaruka ku bintu bitanu bidasanzwe ku mukinnyi Lionel Messi, ntuze kuza gucikanwa. Uyu munsi mbafite indi mpano idasanzwe muraza kuza kumva muri iki kiganiro. Niba ushaka kuza kuyumva, reba iki kiganiro kugera ku musozo. Mbahaye ikaze. Niba uri kuturebera kuri TikTok, kora follow, ndetse ikiganiro cyose uragisanga kuri YouTube channel Tamtam Rwanda. Nyamuneka dufashe kubaka umuryango mugari, udutera inkunga ukanda subscribe, twubaka umuryango mugari wa Tamtam Rwanda. Ngiye muri kumwe ni Songa Miracle. Iyi ni Tamtam Rwanda. Lionel Andres Messi Coutinho, uzwi cyane ku izina rya Lionel Messi, ni umwe mu bakinnyi b'umupira w'amaguru b'ibyamamare kandi bafite impano idasanzwe mu mateka y'uyu mukino. Messi yavukiye Rosario muri Argentine ku itariki 24 Kamena mu mwaka w'1987. Papa we umubyara bamwita Jorge Horacio Messi na nyina Celia Maria Coutinho. Lionel Messi yatangiye gukina umupira akiri muto cyane ku myaka 5 gusa. Yakinaga mu ikipe yo mu gace iwabo atozwa na papa we George, naho ku myaka 8 yerekeje mu ikipe ya Newell's Old Boys i Rosario muri Argentine. Aha yakinnyemo imyaka 4 gusa. Muri iyo myaka 4 yagaragaje ubuhanga budasanzwe bituma amenyekana mu buryo bwihuse. Afite imyaka 11 yabonetsweho indwara yo kudakura. Gukura kwe kwasabaga kuvuzwa ndetse byasabaga amafaranga menshi umuryango we utari kwigondera. Icyo gihe amakipe menshi yo muri Argentine yanga kumufasha. Nyuma ikipe ya FC Barcelona yamenye impano ye maze yemera kumujyana mu gihugu cya Espagne no kumuvuza. Messi yageze muri La Masia, ishuri ry'abana ba Barcelona, afite imyaka 13 mu mwaka wa 2000. Lionel Messi ubwo yageraga muri La Masia habaye amarushanwa y'abana yo gukina umupira. Abana bitwaraga neza muri ayo marushanwa bahitaga babatoranya maze bagakurikiranwa by'umwihariko bitandukanye n'abandi. Muri ayo marushanwa ubwo Messi yageragayo yitwaye neza agaragaza impano idasanzwe ku buryo amarushanwa akirangira banze ko Messi asohoka mu kibuga atari yasinya ko abaye umukinnyi wa Barca. Icyo gihe Barcelona yagize ubwoba ko ageze hanze atari yasinya andi makipe yahita amufatirana agahita amusinyisha. Nibwo hahise haba amasezerano atangaje mu mupira w'amaguru ndetse no mu mateka ya Messi. Icyo gihe basinye amasezerano ku gapapuro gato ka serviette, kuko nta handi hantu babonaga bari businye, bahise bifashisha serviette yari iri hafi aho. Kugeza na n'ubu iyo serviette iracyamanitse mu nzu ndangamurage ya FC Barcelona nk'urwibutso. Lionel Messi yakiniye umukino we wa mbere mu ikipe nkuru ya FC Barcelona tariki 16 z'ukwa 11 mu mwaka wa 2003, ubwo yari afite imyaka 16 n'iminsi 145. Umukino wa gishuti wabahuzaga n'ikipe ya Porto. Ku myaka 17 umutoza Frank Rijkaard yagiriye Messi icyizere amuha amahirwe yo gukina umukino wa mbere w'irushanwa rya La Liga, ndetse aba umukinnyi w'umwana ukiniye ikipe ya FC Barcelona muri La Liga. Messi yakomeje kwandika amateka mu ikipe ya Barcelona, yagiye atwara ibikombe bitandukanye ndetse afasha ikipe gutwara shampiyona zigiye zitandukanye. Messi yabaye umukinnyi watsinze ibitego byinshi mu mateka ya FC Barcelona, ibitego 372 mu mikino 778. Mu mwaka wa 2021 FC Barcelona yahuye n'ibibazo by'ubukungu ndetse n'amabwiriza ya La Liga ajyanye n'amafaranga y'abakinnyi, bituma atabasha kongera amasezerano ya Messi. Yahise yerekeza muri Paris Saint-Germain agenda nk'umukinnyi w'ubuntu. Uracyari kumwe nanjye Songa Miracle, mbibutsa ko video yose y'iki kiganiro muyisanga kuri YouTube Tamtam Rwanda. Nyamuneka dufashe kubaka umuryango mugari, udutera inkunga ukanda kuri subscribe. Ku musozo w'iyi video turaza kuvuga ibintu bitanu bitangaje kuri Lionel Messi, uraza kuza gutungurwa. Mu ikipe ya Paris Saint-Germain yahakoreye ibitangaza bigiye bitandukanye,
aho yari ari gukinana n'umukinnyi Neymar, Mbappe ndetse n'abandi. Ibyo yakoreye mu ikipe ya Paris Saint-Germain ntabwo turi bugarukeho kuko ntabwo ari byo byatuzinduye, ahubwo reka tujye mu mwaka wa 2023. Mu mwaka wa 2023 Messi yatangaje ko yerekeje mu ikipe ya Inter Miami, ikipe yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ariho ari gukinira kugeza na n'ubu. Naho mu bijyanye n'ikipe y'igihugu, Messi yagiye ahura n'igitutu kinini mu gihugu cye kuko batigeze batwara ibikombe bikomeye mu gihe cye. Gusa yahinduye amateka ubwo muri 2022 yegukanye igikombe cy'isi FIFA World Cup muri Qatar, atsinda ku mukino wa nyuma wahuje Argentine n'Ubufaransa. Uyu munsi munyemerere ntituvuge ku bikombe yagiye atwara, ahubwo mureke tuvuge ku bintu bitanu bitangaje wamenya kuri uyu mukinnyi igihanganye cy'ibihe byose. Uracyari kumwe nanjye Songa Miracle, iyi ni Tamutamu Rwanda. Video yose ivuga ku mateka ya Messi urayisanga kuri YouTube Tamutamu Rwanda, ntugende udakoze subscribe. Uracyari kuri Tamutamu Rwanda, njye mujye kubana ni Dia Rwanda, kora follow ubundi tujye tubana mu biganiro bya buri munsi. Messi azwiho kuba ari umukinnyi ugura imodoka zihenze cyane kurusha abandi bakinnyi, gusa ibi biratangaje kuko atazigura mu rwego rw'uko ashaka kwemeza abantu ko atunze ibihenze, ahubwo ni ukubera ubwoba yakoranye bw'indwara ya maxophobia. Ni indwara cyangwa ubwoba umuntu agira wo gutinya imodoka ku buryo bukabije mu gihe ari kuyigendamo bamutwaye cyangwa yitwaye. Messi yafashwe n'iyi ndwara ubwo mukuru we yapfiriye mu modoka akoze impanuka apfa urupfu rubi cyane. Ibi byatumye Messi atinya imodoka ku buryo byatumye atangira kugura imodoka zihenze kubera umutekano ziba zifite, ku buryo ukoze impanuka ntacyo waba. Amamodoka aparitse mu rugo rwe arenze agaciro ka $40 z'amadolari. Icya kabiri, Messi kimwe mu bintu byamukoronije ubwo yatangiye kubona amafaranga akiri umwana, yatangiye gukina imikino ya video games kuri PlayStation. Yabaswe n'imikino ya football ku buryo igihe cyose yari iwe mu rugo usanga ari gukina izi game mu gihe kirenga amasaha 3 yose. Ikindi kandi yakundishije abandi bakinnyi b'inshuti ze gukina imikino za video games kuko ibyo yakinaga muri izi game akenshi yigiragamo udukoryo ndetse n'amayeri menshi akayakoresha no mu kibuga. Gusa igitangaje, iyo umutsinze ararakara cyane kuko aba yabigize serie yari gukina. Icya gatatu, Messi ubwo yari ari muri Barcelona mu buto bwe yakundaga kurya haguzwa ibintu bya za pizza, za hamburger n'ibindi bibyibushye. Noneho ikibi kurushaho yari yarabaswe n'ikinyobwa cya soda, kandi ikinyobwa ntabwo cyari cyiza ku bakinnyi kuko cyatumaga badakina neza bagata forme. Messi yakundaga kunywa ikinyobwa cya Pepsi, ni soda ikorwa n'uruganda rwa Pepsi. Ibi byatumaga ashwana n'umutoza Pep Guardiola. Iyi nkuru yaje kumenywa n'uruganda rwa Pepsi, bituma Pepsi imuha akazi ko kujya yamamariza uruganda rwa Pepsi. Icya kane, Messi ubwo yageraga mu ikipe ya FC Barcelona yari umukinnyi ugira ubwoba cyane, ari akana kajunjamye ku buryo byatumaga abandi bakinnyi bamwanga. Ibi byari gutuma Messi tuzi ubu ngubu tutamumenya nka Messi tuzi ubu w'igihangange utagira ubwoba, uca mu bagabo barenze 5 akabacikana umupira. Ku bw'amahirwe Messi yahuye na Ronaldinho, mwese muzi uburyo yicaga akanakiza. Uyu Ronaldinho niwe witanze afasha Messi amumaramo ubwoba, amugira inshuti ndetse akajya anamwitangira akamufasha gutsinda ibitego, amukundisha abantu ku rwego rwo hejuru. Ronaldinho iyo adafasha Messi nta nubwo twari kuzigera tumumenya. Niwe wagiye ahuza Messi n'ibyamamare bikomeye nka Kobe Bryant, anamubwira ko Messi azarenga urwego rwe. Gusa Kobe Bryant ibingibi ntabwo yari kubyemera kuko Ronaldinho yari arenze cyane ku buryo atabona umuntu umusimbura. Ubwo Ronaldinho yari agiye kuva muri FC Barcelona yahaye Messi nimero 10 kuko iyi nimero yari y'amateka akomeye kandi yabonaga nta wundi uyikwiye uretse Messi. Iyi niyo mpamvu yatumye Messi amenyekana muri iyi nimero 10. Icya gatanu, reka abafana ba Lionel Messi bakitwandikira hasi muri comment tumenye byinshi kuri uyu mukinnyi w'igihangange. Jye mwari kumwe ni Dia Rwanda hamwe na Songa Miracle. Iyi ni Tamutamu Rwanda. Ndagira ngo ngusabe kudufasha kuzamura YouTube yacu Tamutamu Rwanda ukora subscribe ndetse na share kugira ngo twubake umuryango mugari. Ndabashimiye mwe twabanye kugera ku musozo, mugira ibihe byiza.